Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua malulia mahilia matakatanchipa ojankichkan ojilia complejo kaina chaykan muchkanchiriki Rimarininchik nisqan programanchikwan sábado domingo revista semana Rimarininchik tarikulachkanchik kunan sábado chunka pusaqniyo julio killa kay semanallaña kay semana oknin semana ya julio killa ripukunqaña y kay semanallaña oknin semana rikiña rikiao festividad de fiestas patrias aniversarios chaykuna rikuawqillaykuna panichallaykuna llenaqa chaynaqa riki willakuykunaman ñayrikaykullasunchu challay panichallay imaynaqa kaykunarqa kullachkanki kuysqachu llakisqachu waqasqachu imaynaraq oranchikpas oranchik tardearunchik 8:20 de la noche imaynam tardeaykunchik porque achkimi mana karqachu sonaypi no sé imach pasaramurqapas achkichu hamuchkaspan utiramurqa imaynach kampas nisumya porque mana karqachu achki desde las 6 de la tarde desde 6 de la tarde mana karqachu achki 6:30 exactamente chayraq prenderamo enatin kama riki prenderamo tellan yaykuykamuchkanchik riki kay makinanchik prendiykuspa qamkunapa wasikichikman llaqtaykichikman. Entonces ñari que kaypinta rikulachkanchik wawqichalay panchallay tukuyrichaq willakuykunata qhipiririkuykuspa chaynaqa riki chaynaqa chiqapchasunchikña willakuykunata rikaw chiqapchasunchikña willakuykunata mallay mama a ver creo que estito vamos a tener que también dar a ver entonces wawqillaykuna palaykuna willakuykunata ña chiqapchasunchik Sichum Kachkankiri, candidato al centro poblado menor Llaqtaykipi y manarik atichkankichu plan de trabajo con arhuakuita tenga asesorachkaykiku wawqillaykuna palaykuna asesorachkaykiku plan de trabajo que ruraykuy pirikya ama saschakuychu imaynatataq kayqa kayqa nispapas requisitokunata mana cumplita atichkankichu rikaw chaynaqa yanapasaykiku riki kay plan de trabajo ruraykupi diagnóstico comunal propuestas, proyectos, presupuesto, metas, indicadores, plan de trabajo lluqsiykamunqa sumaq ordenasqachaña ima temakunapi desarrollo social, participación ciudadana, obras e infraestructura, salud, educación qayakamunayki al celular 999 kimsakama 99 10 12 29 10 12 29 chaymi número que wawqillaykuna pallaykuna qayakamunayki utaq kay rimarininchi llamamos qillqakaykama al WhatsApp 966 910 910 inatiriki wawqillaykuna pallaykuna yanapaykusaykiku chay plan de gobierno ykipi chayñatariki chaynallataq kay programapi siempre rimarishkanchik chinkaqkunamanta wawqillaykuna pallaykuna nataykunaman rimasunchik yanapasunchik chinkaqkunata ñumpi importante wawqillaykuna pallaykuna kay chinkaqkuna mas kaykaysi porque aylluykipas kanmanmi riqsisqanchikpapas kanmanmi kay Mía Nicole Inostroza Velázquez payta wawatachay wawqillaykuna pallaykuna chinkarullasqa Huancavelica Acobamba nisqanpi hayninparqa 16 de julio nisqanta pay pachakusqa riki chay chinkasqan hora cafarena fucsia pantalón beige zapatos marrones chayna pachachayuq riki chinkarun wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq a ver kaypi kachkantaq kunan riki alerta amber nisqan chaychimuchkanchik kay listakunata rikaw kaypipas kay Tania Sarita Velázquez Mancilla 28 años
chaleco fucsia, buzo cuadradito, blanco, negro, zapatillas, plomas. Paypas kay chunkas uktaya Julio killapi chinkakusqa. Paypas Huancavelica Ako Bambapi wawqillaykuna pallaykuna. Chaynaqa 1.14, 1.14, 1.14 chayta markaykunanchik riki chay pericos paja. A ver, más kachkan wawqillaykuna pallaykuna. A ver, huknin qhatiqpas, ahí está. Andrea Valentina Canelo Común. Payqa chunka pichqa watayqa, 15 añitos. Buzo celeste, franjas blancas, Enrique Jaina Puncho Chincaros, Wawqillaykuna maypi Limapi, hina kikin Limapi, Lima Centro nisqanpi wawqillaykuna panichallaykuna. Chayñata riki chaynallataq kay huk chinkaqpas kachkantaq. Luz María Tito Quispe, Luz María Tito Quispe, 22 años. Paypas chinkasqan punchaw pachalikosqa, casaca azul, marino, polo morado, pantalón beige. Jaina punchaw paypas chinkarosqa Limapi, Villa María El Triunfo, nisqanpi. Chaynaqa línea 1.14 o 114. Mana yachaqkunapaq. Ariku wawqillaykuna panichallaykuna. Kay willakuy. Chaynata riku wawqillaykuna pallaykuna wantamanta hamuq carropas puytirokosqa riki kay Putislawpiña mallay mama. Accidentekunapas pasakuchkan rikaw. Accidentekunapas pasakuchkan. Wawqichallay panichallay. A ver kaypi qhawaykullasunchik. Antes riki chay chofer chaynata riki chay carro periqkuna salvacorullanku kay pasakun kay Putiswanta nisqan lawpi pichqa pachak carro ukutas riki chankari carro ukutas ripukusqa chay carro wawqillaykuna panchallaykuna mallay mama pichqa pachak pichuanchu salvacorraku riki iskaylla risqa chay carropi nini. Iskaylla risqa chay chikia paway marurqaku posiblemente carro manta manam wañuykanchu nisqamiki. Kay riki wañuy seguro mantañam ayqinku nispa nisqan wawqillaykuna pallaykuna. Paykuna riki kay kukata apamusqaku kay yunkamanta nispa riki carruchantin hamuchkarqaku carrun puytikurusqa kay sector Tojas Quesera distrito Santillana nisqanpi. Chay pasakurun riki qayninpa juevista chay Putiswanta nisqanta chayninta mejor risunchik porque kay lawninqa na control kachkan batidapas kachkan imapas kachkan mejor uranta Putislawninta riki hamusqaku chay hamusqankupi chaqay riki carro riki ripukusqa carro total destrozado. A ver kay chofer riki Carlos Misiel Fernández chayñata riki compañaqnin paykuna salvacorullasqaku wawqillaykuna pallaykuna salvacorullasqaku aunque nisyu takapakusqa nin rikaw payta riki hospital emergencia Wanta nisqaman apallanku chayñata riki nisyu sasata riki karukumanta qhipinakamunku chay kirisqakunata wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi chay carro ripukuykurqa mana yachakunchu rika mana yachakunchu. Aunque nin riki apasqakus drogata hinaspas ayqisqaku nisqanku pero chaymantaqa riki maskanku porque chay kirisqakunaqa kirisqaña rikaw maskanku hinaptin riki wawqillaykuna panichallaykuna mana kanchu droga antes mana kasqachu droga mana chayqa riki chayman tumpanmanku karqa rikaw chayman tumpanmanku karqa riki wawqichallay panichallaykuna rimari kay wamanganchikpipas accidente de tránsito wawqillaykuna panichallaykuna accidente de tránsito kay wamanganchikpipas moto wawqillaykuna pallaykuna mototaxi apaq chaqay accidentakurusqa imaynanpi auto riki wawqillaykuna pallaykuna chukaramun chay mototaxita auto chukaramusqa nin riki chaynapi
kiri wawqi chalay pani chalay antes riki antes riki mana wañunch porque ñawpaqnin chukaramos kaqay ñawpaq chanta taqñucharusqaraq kay mutumpata kaqay punto ruido champs qhiwichakusqaraq kunka qhiwisqhina manam wallpata kunkanta qhiwikurun chayna qhiwisqachu kachkan chay chuñuchan kay ñawichankunapas kay achkichan chaytamas kay ñawichan nispa entonces masta kay tanarunman karinaspaqa kay choferta aparunman karqa wawqiykuna paykuna kay pasakun kay Grifo San Miguel nisqan lawpi kay distrito San Juan Bautista kay E-Salud kachkan waklawchallapiña waklawchallapi wawqiykuna paykuna auto Hyundai nisqansi chay riki chokaron wawqiykuna paykuna kay kay mototaxita no tinchaqa umachallantapas pakirukun chay chokaron tiyariqa fuerza para puntaman ariki pawar hinas chay umachanta riki wawqiykuna pallaykuna takarukullasqa antes riki mana wañuypaqchu simplemente nishu gravesa kachkan o sea takaylla takakurun riki wawqiykuna pani challaykunari marrimari riki wawqiykuna pallaykuna marrimari kay programallanchikpi masarimari mallay mama limapiq imakunanchik kakuskampas ayta kayta wawqiykuna pallaykuna kayta rimarikullasunchik ñawa kunan riki haynimpakuna ña nirqanchik ña aeropuerto Alfido Mendívil Ayacucho es un aeropuerto internacional wawqiykuna pallaykuna chaynan sutin aeropuerto internacional en kay Huamanga aeropuerto chikpas ña resolución nin kachkan ña pero mana kay aeropuerto llanchik sino waki aeropuerto kunapas achkaya ayaqa pichqa suqta aeropuerto kuna kachkan aeropuerto internacional nin riki kay aeropuerto chikmansi achkichata churachaykunqaku ña septiembre pues achkichan churachaykunqa achkikunqaña kay aeropuerto sutillata wawqiykuna pallaykuna kunanqa tutarayachkanmi kay aeropuertoqa tutayaymi kachkan tinsi kunan achkichata churachaykunqakuña septiembremanta qallaykunqa wawqiykuna pallaykuna tinsi achkichaykuña kanqa kay aeropuertonchik nichkan riki tutapas avión tiyamunmanña kunanqa Limamanta rikaw Limamanta amakun tutan isay punchaw trámite trabajaykuspayki tardin pasakamunki rikaw y claro kachkan puriqkuna rikaw wawqiykuna pallaykuna mana kanchu salida no tiqmunay y mana munay chay temprano tamiki suyarayanki por ejemplo Limaman riyta munanki igual tardin suyachakuykunki avionta porque achka trabajaqkuna chayta ruranqa riqsina amiguchakunata rikaw viernistaqa o bien carroman kallpachkanku ña mana ancha qullqichan kaptin o bien riki sábado temprano suyakuykun nispaqa temprano pasakun y lunesta riki achiyamuchkan lunesta achiyamuchkan temprano chaya trabajo llanman riki wakmanta riki 6 de la mañana 7ta chayamun kamas riki naman hospedajenman chayamuspan trabajoman kallpachkanku rikaw kanmi achka trabajadorkuna riki Limapi kaq sábado domingo ringo sábado temprano pasanku lunes taña riki temprano chayamuchkanku pero kay tuta kaptinqa tuta vuelo kaptinqa por ejemplo viernista kamas tutalla pasakunqaku y domingo tarika samachaykunaman puñuchaykunankupaq riki mejor domingo tardita pasakamunqaku ya lunes paqa samasqa chaña riki suyakunqaku entonces sirvikunqa wawqiykuna pallaykuna imapaqtaq tutaqa pitaq tuta purin nishkanchik mana por ejemplo Limaman empresa de transporte tutallami purichkan wawqiykuna pallaykuna aunque claro tuta hamun achikyamun kayman tutarin achikyan wakman riki avión miki 45 minutos 45 minutos chayna chayna wawqiykuna pallaykuna mana huk horapas rikanchu claro aeropuerto man riniki suyayniki chay nankuna pasanayki rikaw chay controlkuna chay nintinkunaqa mastaya demoranki rikaw pero avión man yaykusqaykimanta Limaman chaykunki ratuchal chaykun wawqiykuna pallaykuna pero ya pues 2 horitas, media hora kaypi, media hora wakpi, ya está ya wawqiykuna pallaykuna y cuarto de hora chay purinin, nada más, ya listo. 2 horitas ya estás en Lima ya.
Así que buena noticia, ojalá que pelean con un cachcanchi julio. Julio, pues ya, julio, pues yo paso un hecho, ya agosto, septiembre. Agosto, septiembre, ahí está, chay. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y me trata de robaron, a ver. Ay. Ahí está. Borrar los canchichos, me quedo. Bien, entonces, ahí estaba Ojilegona, Pelegona, aeropuerto Rimac Captain, motor y cosas. Máquina, no por su botonta. Entonces, ya, modernización del aeropuerto Achkit, Chorangaku, Chaymantaja, y Manconataon, y Chorangaku, Ojilegona, Palaicona. Porque noviembre mantam kalarengan despachos neos karanchiga modernización pero septiembre man salagon achkichan choragon rato achkitak choraronga ko ojilegon palagon rato achkitak chorarolan hakko más rimari ko ojilegon palagon más rimari kai programa lanchikpe chanterik accidente en Muyurina malla mama aeropuerto manta kal accidente en Kutesonchi más accidente, a ver que hay Puno man, bueno, Puno man tenemos caso que hay Muyurina man ta rima chay son yo que le complegon. Muyurina pi pascaron accidente después chay carro rique ruidams alto quedaron rique ancallaron ancallaron. A ver que hay que hay pi cachican a ver video cachicas o que le complegon, che video tacho le digamos a con allá. Ahí está. Más jala chay. Ahí está. Toyota haga. Ahora sí. Ahí está. Ojilegona palegona jawachi. Cae nombre que chay. Toyota acá. Ancallaros jaricao. Cae poeticoros en velocidad. Un despacho cae tardaron. Alto manchu gesper kainas pachon chay kaina ta mareke poite kormus e maina taya chay chofer roakular gaps wa ojilegona panchalayekona ay pero choleko sonji mejor foton tarikao chay na pasa accidente con ojilegona plegon mana pisichkancho ojilegona panichallayekona ay kay pi Maitak choy. Che kuchukay pe butongona no se mai manjay gorums. Ahora sí, accidente que nam pasa coros jare que cae. Muyurina laupe. Accidente de tránsito. Aunque música ya gas manam animación en cancho. Bien, ojilegona, pelegona, bien. Entonces, deja ahí un chica accidente de Huanta. Con Enrique o carretera Ayacucho Huanta, ni son yo, carretera Ayacucho Huanta, con ella te dicen yo Puno Lama, tumpat apurama acelerar cancha, porque ahora ganaron a Sonchiri, ahora ganaron a Tenchman tocó Sonchu y la goita. Puno pipas igual o auge llegó na palya con a Puno pipas, Enrique accidente carosja, avenida Costanera Sur Nishan Laupe, Chaipips igual a Huachtampa, curus que carro chala. Che carro peris jariki policía o que le con chaipe wañu con policía o que le con pan chalayicona kai avenida costanera nishampe o Puno Laupe a ver kai tariki más está amplia y son cho que le con palayicona. Ahí que accidente pasa con que con temprano chique pachapo que le con palayicona. Chay pica y chofer rato chaya de que guaño coita tare un rato chaya mana sufre ya avenida Costanera nishampiska accidente pasa coron kai sector Chejoña nishampi chay carro riki casja ka placa X2M275 chay riki poiticos para que tikracos para que rimangas chay para que guaño collan hay carro apagado que le con una pancha le con más foto chora con chica ahí está mamá de un país macho también foto tinaron juntaron ahí está que bombero con aso de cospan con que yana para las jaco o que le con una pan y chale y con una
y sasachaco y pasa con chayman serenazgos, bomberos, paikuna. Chayanko, chofer de chayana payaso anchikraqpas, chikausallachkanraqpas, kirisqapis kachkan nispa, pero o chayaptinko manaña, rikaw manaña, riki causasqaña, chuaño, kullasqaña. Chay solamente policía tawan, Ministerio Público nisqanta hayanko, y paikuna levantamiento cadáver nisqanta ruranko rikaw chaynayataq riki chay leyman hina ruranankupak rikaw, más o menos las 9 nisqantaña chay diligenciakunata ruras hako, chaynataq nin riki ladonpis tarisqaku armata, claro, policía, chay policía armanlla, asaltantes no policía riki chay carro purichallachkarqa nispa riki chay armantapas wischukusqaraq, chay armatarros pariguakaq mancharikusqakura mama asaltante imapis kayaq kakun manam kaq policía armam sutilla nispa riki ninku naspa policía nispa de frente riki Nicaramonco chay wañukuqa policíam kasqa nispa wawqillaykuna panichallaykuna. Chaynataq chaynallataq kay vía Los Libertadores nisqanpipas accidente wawqillaykuna carro na chay cerveza apaq carro wawqillaykuna pallaykuna puytirukosqa. Tense chay runakuna hasta choferkunapas o carrokunapas qhipikunku cajata cervezata wawqillaykuna pallaykuna kunan 28 rikaw malos ciudadanos cervezata llew chinkarachisqaku kay Socos Laupi kay altura Socos nisqanpi kay vía Los Libertadores pe kay cerveza apaq accidentakuros wawqillaykuna pallaykuna tukuy pampapi kachkan riki cerveza caja y chayta wawqillaykuna pallaykuna runañataq apakunku wayna suwaño runa kanchaw cervezataq kusisqakunaqa tomachkanku riki kusisqaraq awaychu qhipikuchkan wagnaña runa apakuchkanku cervezata cajantinta rato challas chinkarachinku carrokunata sayaykachisparaq combikunata sayaykachisparaqsi chayman riki qhipikusqaku wawqillaykuna pallaykuna ¿qué tal la runa wawqillaykuna? A ver imanishkana yarichaykusunchik waqnaña runa kay runapas kaynataña montokorosqa cajantinta vaciotaraq cervezallataqa imatapas chayna accidentakuptinqa riki runaqa qhipikun wawqillaykuna pallaykuna runaqa chinkarachin rato riki imatapas material cosata mikuna cosata atawan kay cervezataqa bueno wawqillaykuna pallaykuna más rimari más rimari kay programa llanchikpi chaynallataq chaynallataq kay vacuna wawqillaykuna pallaykuna no si kay vacuna allin vacunachu imayna vacunachu kay vacunapa contranpi rimay kachka padre de familia nichkanku churikun vacunata chaskiruspan yaqalla desmayan nispa wawqillaykuna pallaykuna maypitaq kay pasakurun kay colegio agropecuario La Colina nisqanpi kay distrito Majes arquipalaupi chaypis achka estudiante mana hukllachu mana iskaylas huk iskaylla kaptinqa bueno chawka iskaytaqa chokarunchik debe ser mana achka wawqillaykuna pallaykuna chay vacunatas chaskisqaku chay sarampiunpaq chaymantapas nishkanku sarampion aqdata mirarakayamunchkan nispami rimay kachkarqa vacunakunan puririnqa nis justo chaqay campaña de vacunación qallaykunku colegiokunapi
Brasil pipas chayna karqa campaña vacunación contra el dengue, ¿no? Chay pipas igual riki wañuykuna riki apisqa runakuna natin suspenderachin gobierno manta pacha. Imaynapitaq chay vacuna wawqillaykuna palaykuna kaynachkan mana hampichkanñachu. Quizás chay warmakuna karqaku vacunasqa contra el COVID. Chay vacunawan chuka imachka. Posiblemente chay kanman o no sé imaynanpiya. Porque kay vacunakuna nuevo vacunachu kagonpas. Natin riki mana sumaq analizasqa mana chay sumaq estudio rurasqa. Porque imaynanpi chay vacuna chukanman wawqillaykuna pallaykuna. Chay ayllukuna riki denunciakunku del centro de salud de Colina. Chaypi chay personal médico tariki denunciakunku, pero claro a la vez apanku chay centro de salud marico wawqillaykuna atención médica ruanankupaq. Porque claro chay campañata chayman tuarqaku warmakuna desmayanku apanakunku riki atendinakunankupaq wawqillaykuna pallaykuna. Chaypish chay runakuna riki warmakuna nisunchik chay descompensación nisqanta riki. Urasqa chay descompensación imataq desmayaya riki qunqaychallata puñuy wañuy puñu hapirqa riki warmakunata antes mana wañukullarqakuchu simplemente riki desmayarqaku. Pero kaypi pakachkanku aywillakuyta mana de frente ari chay vacuna muchayuq nichkankuchu sino nichkanriki posiblemente chaychusmi porque vacunarachikuspallaku chaynaron nispa nichkanku nitaq riki imayna situacionpi chay warmakuna tarikuchkanku gravechu ñachun recuperakurunku ña mana chaytapas willakuyta munankuchu kay partita kay gobierno principalmente kay centro de salud pakachkan wawqillaykuna pallaykuna chay willakuyta. Aunque padres familiakuna ña denunciakuchkanku hinaspa riki niskanku autoridades de salud principalmente porque kay campaña de vacunación de padres de autoridades de salud. Imaynanpi kay warmayku kaynaron a ver imayna situación beto warmakuna kachkan nispa. Aunque kay gerencia regional de salud de Arequipa ariki nichkan suyachaykusunchikraq kay evaluacionkunata chaymantaña willarisaykiku nispa riki wawqillaykuna pallaykuna kaypi tumpata consuelarin wawqillaykuna pallaykuna yapa runakunata mama chaynallataq yachasqanchina riki kay Huascarán nisqanpi turistakuna riki chinkaron chay montañista nisqankuna kimsata ronku riki uktaqa allinllata uktaqa wañusqata uktaqa kirisqata pero kimsa chinkasqaraq kachkan chaysi kaypi rescatistakuna nichkan manam policiaqa yanapawankuñachu manam aparuanku hinaspam chaypi dejaruanku nin claro chay helicópterowanchik aparunku maskamuychik nismi naspas manaña kutinñachu recoger chayta nichkaniki nos han dejado tirados nina wischusqa ninami wawqillaykuna pallaykuna ima chay policía falta responsabilidad o falta combustible ima chay pasakuchik wawqillaykuna pallaykuna apaspaqa riki kutichimunmanku wawqillaykuna pallaykuna claro chay rescatistakunata riki helicópterowan apachkanku kutichimunanku riki kaypicha kay Beto Pinto presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Perú riki nichkan manam coordinación kachkanchu kay Policía Nacional Perú manam kachkanchu falta logística faltan chay sumaq riki parlaykuspa imapas ruray claro paykuna riki chayman metikon hinaspa hasta fotokuna videokunatapas hurqunakaramunku riki kay nispa yaqaya riki yanapachkanchik rescatistakuna yanapachkanchik paykunawan kushka nispa pero chaykamalla riki wawqillaykuna chaykamalla chaymantaqa mana kanchu mas chayñata riki kay tayta Aliaga riki wawqillaykuna pallaykuna gustonwan riki lluqsikurun gustonwan lluqsikurun votowan riki kaqlla kutiykun wawqillaykuna pallaykuna eso es de mi parecer es algo absurdo wawqillaykuna pallaykuna votowan kutiykachinku como candidato
Enaspan si kunanqa resolución de senador chayta anulaykun wawqillaykuna vallayqa kaypi kachkan documento, ya está. Jurado Nacional de Elecciones deja sin efecto credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador del Congreso de la República. Convoca a Absalón Vázquez para que asuma dicho cargo por periodo legislativo 2006-2032. Absalón Vázquez rikicha Fujimori paronan. Ahí mi querer accesitario en Kaitaita López Aliaga o vicepresidente, presidente mi tenga. Que mangamos jamorgar, pai como congresista y ahí coro. Paiwan Gariko Aujelaikona Palaiko, no, todos los casos, hay tiempo violencia política en Islam, pero que Pacón, Garicao, che Congreso mi ahí coros, Pachaiman, Terik, atrasamos, Aujelaikon Palaikon. China Jaguston, Caron, Aujelaikon Palaikon, López Aliaga, con una campaña Mancoti con Yapatawan. Ahora ya es candidato ya. Masrimari wawqillaykuna pallaykuna Masrimari kay tayta López Aliaga mamallay mama kaytaqa churamusqanchikchuma kay servicepi quedarukusqa chay serviceqa kay anaperaqma chaymanta kimsataña rimaramunchik. Bien, ahí están los montañistas, bueno, ña kaypiña kachkanchik tayta Rafael López Aliaga mana Rafael López Aliaga chajaya quedaron gustón marico aujllaykuna pallaykuna inaspankunan haykutikun como candidato a la vicepresidencia de la municipalidad, vicepresidencia, vicegobernador mamalla. Ay, presidente para mí que lanza corre, mana ganancias, congreso man ya y corre, en España mana congresista kaita monancho, mejor alcalde de Lima mancotigos,nis parece konan hatechningon ricao, hatechningon che Renzo Regiardo konan kachkan riki como alcalde encargado de Lima Metropolitana, para que konan cotigos como candidato a la alcaldía de Lima. Entonces, por vice mana gobernador chao, sino alcalde o teniente alcalde, mana vicepas chao, teniente alcalde pantachkasan, o que llegó para gobernador wang. Alcalde man rita monachkan o richkan ni son mana rita monachkan, richkan chay Rencio Regiardo, hatechnen piñata que alia garico o que llegó para estamos un poco desconcentrados con antota, pachay colachka, nada mutin miki que luz apagaram tin miki. Char máquina ta prenderon chicrico aujle compré con la técnica huillacoigo no tum pachajro chacachkan aquí. Bien, aujle con una pancha y con una más remarica y programa de anchikpe más rimari que hay noticias internacionales nishan manriki y cosonchi porque ñacas canch 8:52 nishan piña. Aunque claro, 20 minutos menos. En Aptenja con 30 chay periman anchik con animalonchi. Bien, Jaderson chigriki kai fenómeno del niño nishanwa. Ñasriki chilita afectachkan, no palego, na China tanin ministro de Interior, Secretaría General del Gobierno de Chile, taita Claudio Alvarado. Ñam kai fenómeno del niño o chay karamun ña chiliman. En España chahua kachariwachkanchik ña nispanin chay se pichha pachak waranja runakuna mana achkiyuq kachkan mamallay mama imataq pasakurun wayra ya pokurun awqillaykuna pallaykuna chay fenómeno el niño nisqanwarika wayrantin chayram aunque kayqa manachus fenómeno el niñocho sino chay anticiclón del Pacífico Surchus chayqa fenómeno el niño man tumpachkanku pero para una paniscaña de carocho, no avanza anticiclón del Pacífico Sur, me hago que le hagan como acá Chile, Chimpayam, cachas, nicho tres poco ramo, y si hay poco ramos, que leo sachaconat, cable conat, poste conat, poiter garen.
incluso hay inundaciones, o inundaciones, hay una carosja. Chay sería que con man achki o kachkanko pichja pachak waranga runa kona. Uksacha rico wichiko igosja, chay carretera sur bio nisjan laopi. Inapting chay posteri que a ver si chay. Bien, película bien, ya narimach kajanchika fenómeno el niño nisqanmanta afectachkan ñariki pisinunchi llaqtakunata chilipi riki kimsa wañuykaron chayñataq pichqa pachak runakunas mana achkiyuq tarikurullanku ariki chay huk sacha riki wichaykun posteman natiriki chay poste cablecuna teperukun nati mana kanchu achki. Mana chayllachu niwachkanchik sino kay más o menos chay carretera bio nisqanlapi kay pasakurun. Chayñataq hukurunapas wichikuykun chay wichaykusqan hukuruna wañukun rikaw chay achki wichaykusqan hukñataq seriki runa riki limpiachkasqa chay canalita nisqanta chay wasinlawan cercanpi chay Araucanía nisqanlawpi hinaptinsi chaypi wichaykuspan wañurun wawqillayku chay para pichiki chay wichaymaykur qariki chay limpiasqanpi hukñataqsi descarga eléctrica nisqanta chaskirun kay Santiago Chile nisqanpi nuyu makintinchu purichkaspachu imanchik cableta chukarurqa imayna chay descarga eléctrica hapirun y chaywan wañukun chaysi kimsa riki wawqillaykuna pallaraykuna wañukullanmanku kasqa kay Chile lawpi. Entonces kaypi riki chay fenómeno niño ña castigachkan riki vicinunchik llaqtakunata wawqillaykuna pallaykuna Chilemanta qallaykamuchkan kay Perumantapas allkapi chay nishu willakuykuna fenómeno niño huchayuq nispa niwasunchik mallay mama rimarayku wawqillaykuna anki kay Perupiqa kachkanñan chay problema mayjinmi kachkan chay problema kachkan riki kay mana challwakuna kanchu mana kanchu urpikunapaq mikuy chayñataq kay riki peste kay uywachanchikunapi kay alayuq raprayuq uywachakunapi peste aviar o gripe aviar o influencia aviar chaywan emergencia sanitaria kakuchkan mananga manachusmi pulluta mikurushanchu wawqillaykuna pallaykuna kimsa killantin nisqanmiki kimsa killantin y ñuqamantaqa manan chayqa necesariochu karqa kayqa riki kay clima kay tiempoqa riki hinan pisti hapin riki uywachakunata wawqillaykuna pallaykuna kay chirikuna kasqanrayku kay climakuna riki afectan uywachanchikunata pero gobierno riki a propósito chaykunata ruramachkanchik desde Ministerio de Salud kay vacunakuna corrinanpaq y yarqaymanta kananchikpaq principalmente riki yarqay pandemiañam kayqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi pasakullachkanchikmi chaynallataq wak Chinapipas igual kay fenómeno del niño afectachkun China lawmanpas wawqillaykuna pallaykuna y chaypi riki kay jaqa riki wichikuykun urqu sullmakuykun hinaspansi riki pusaqta wañurachin wawqillaykuna pallaykuna pusaq runata riki wañushqata tayarunku pero kimsa chunkas chinkarun wawqillaykuna pallaykuna kunan wak China lawta afectachkan kay inicio parakuna nishkankumiki es parte del fenómeno niño kay China kay océano
Pacífico nisqanman hawamuqmiki kachka. Kay chimpallanchik hinami kachkan China, pero anki kay Océano Pacífico miki caro rikaw. Atin Chinaman chayqa riki caro niqcha wawqillaykuna panichallaykuna. Chayñata riki chaynañataq alcalde Nueva York mamallay mama. Alcalde de New York se nisqan riki kay Netanyahuta hamuylla hamuruchun kay tayta Netanyahu como ña kachkanña Corte Penal Internacional pariki mañasqan kay cárcelman ripukunanpaq chaysiriki kay Nueva York nisqanpaq Estados Unidos pe apakunqa ima huñunakuy rikaw huñunakuy huñunakuy chayman siriki kay tayta Netanyahu riyta munan chay huñunakuyman chay apakunqa riki kay Asamblea General de la ONU kunan kay 2026 chay Asamblea General watan Asamblea General kan llaqtanchikunapish chaynami watapimi hukta Asamblea General chayñatami wakiq asambleakunaqa asambleas extraordinarias y chaymantaqa riki asambleas especiales rikaw o extraordinarias especiales chaykuna por emergencia riki huñunakuykuna kan pero kunanqa apakuchkan riki kay Asamblea General de la ONU kay hamuq punchawkunapi hinaptin riki kay alcalde de Nueva York nisqan riki como kay Nueva York pi kay sede de ONU kachkan chayman hamunqa Netanyahu hamuylla hamuruchunqa watuchasunchikmi nispa wawqillaykuna pallaykuna kay Zohran Mamdani kay Zohran Mamdaniqa nachusmi chay musulman kastachusmi wawqillaykuna pallaykuna porque rimay kachkarqa manachum kay Nueva York pim asumieron Nueva York pim ganaron kay elección pe kay musulman kasta runa nispami que niskarako entonces chaychiki kay tayta Zohran Mamdani chay nasotin riki payriki niskan kay primer ministro israelí Benjamin Netanyahu paytaqa kay Asamblea General de Naciones Unidas man hamuqllatam hapirusaq nispa ama willakunmanchu willaroptinqa riki chay tayta Netanyahu hukñachu hamuyta munanqa huktañachik mandamunqa qamñari ñuqapa rantipi ichataqchu a ver hapiruwanqachus Donald Trump mi patronni paymi kachaykachiwanqa nispataqchum icha qharitukuykuspa churamunqapas pero ña willasqa ña kachkan hinaptinqa manañamik hamunqañachu wawqillaykuna pallaykuna mancharukunqañamiki o sea hamunqañachu niskani porque kay Norteamericapimiki kachkan kay New York mientras Israel waklawpi Medio Orientepi chaymi kaylawman hamunan kay norte lawman entonces kaya entrevistaykusqaku riki kay New York Times nisqanpi kay alcaldeta inatin kay Asamblea General de Naciones Unidas nisqaman hamunqa hinaptinqa chaypim watuchaykullasaqku nispa wawqillaykuna pallaykuna hinaspataq nichkan ñuqaykupa kachkanmi riki liyniku además como son estados independientes autónomos mana kay Donald Trump riki atinqachu ima ruraytapas rikaw uchataqchum harkarukunqa no sé imaya pasarukunqapas qharitukuspachun chay Netanyahu riyaykurunqapas chay ONUman alabakuq apoyo mandaku y chaywanqa sichu mana kikin Netanyahu rinqachu kay Asamblea ONUman hinaspa rimarinqachu hukllata mandanqa y chaypiq manaña kallpa kanqachu chaypis políticamente chusmi afectanqa porque hukta mandaykunqa chay hukqa mana kikin hinañachu rimanqa riki manaña mandamos qallantaña riki rimanqa entonces chaywanqa wawqillaykuna pallaykuna kunan kay 2026 kay huñunakuypi chusmi mana riki kallpa kanqañachu Israel pa wawqillaykuna pallaykuna chukuy chay guerrakuna rurasqanmanta hinaspa niskantaq ari kay mañakuyqa kachkanmi claro nirqanchikña pero según kay alcaldepa nisqanminaya paymi riki nin ñam riki Corte Penal Internacional mañanña kay tayta Netanyahu watuchanapaq payqa criminal de guerra acusado por Corte Penal Internacionalmi chaymi hamuptinqa riki watarusaqku nispa riki nin wawqillaykuna pallaykuna anki kaypi nichkan
waquejkunas riki mana acuerdochu kanku alcaldewan, claro, waquejkuna mana lliwchu siempre kanqa acuerdo perikaw. Pero nichkan riki, kay tayta alcalde Sorama Madani paypa rimarininqa puntamanta karqa rikaw, pero kunan paysi aprovechaykuchkan kay Asamblea de Naciones Unidas nisqanta riki kay rimarinanpaq riki wawqillaykuna pallaykuna. Ña nichkaña incluso ñama riki haynawatapas campañapi rimarqanikuña, entonces chayllatan kunan cumplikusaqku. Ñam departamento de policía listullaña kachkan kay tayta Netanyahuta watuchanaykupaq nin wawqillaykuna pallaykuna. Watucharunqakuchu imaynaya kanqapas. Chaynallataq kay embajador de Israel de ante Naciones Unidas tayta Dani Danon payñataq seriki piñakuchkan imaynam chay alcalde mamdaneja imaynama kay primer ministroyku Netanyahuykutaq watuchanqaqa payqa hamuchkan Asamblea Generalmanmi manam kay Nueva York purikuqchu paseakuqchu ima ruraqchu nispa riki pay riman wawqi piñasqa kachkan chay embajadorninmanta qallaykuspa wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari kay programallanchikpi mas rimari chayñataq kay Venezuelaman risunchu wawqillaykuna pallaykuna. Venezuelapi kunan mastaña miraron chay wañusqakuna yaqa pichqa waranqaman ñayparon. Pichqa waranqamaña qallaykurqa riki pachaklawanmi, qallaykurqa chaymantaqa suben kunanqa ya pichqa waranqaman ñaypaykuchkan y hamuq semanapaqa suqta waranqamanpas aypaymarunqa chinkasqas kachkanraq riki chunka suqtayuq waranqa wawqillaykuna pallaykuna. Chunka suqtayuq waranqa runakuna chinkasqaraq kachkan chayta riki tarichkankuraq. Mana llapantaqa atinqakuchu tariyta wawqillaykuna pallaykuna imaynanpitaq mana llapantaqa atinqakuchu tariyta porque waquejkunaqa nishu ñitisqa kachkan sasa maskay. Maquinaria pasaykunqa hinaspaqa riki aparikunqa wawqillaykuna pallaykuna llapa chay desmonte nisqannintañamiki. Kunanqa riki maskachkanku imaynanpi simplemente maskachkanku porque quizay kawsachkankuraqpas chaypi nispamiki hasta allqukunata minkasparaq rikaw allquchakuna yachan riki runakuna maskayta chaykunata minkasparaq sinalla maskachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna y tarichkanku rikaw kuyuchichkanku chay llapa wichisqan chay escombros ninchik rikaw chay llapa montonasqakunata chaykunata kuyuchispanku tarichkanku ayakunata wawqillaykuna panchallaykuna. Bueno, ña riki nirqaña especialistas más mi kachkanqa pero manam liwchataq tarinqakuchu nispa justo chayllata rikaypi repetichkanchik wawqichallaykuna panichallaykuna mas rimari riki kay programallanchikpi ankay terremotomanta rimaspaqa wawqillaykuna pallaykuna Pachacuyo pasakurun kunan kay semanapaq kay México piñataq entre México y Guatemala. Hayninpa pasaron kay Venezuela pi kunanñataq México y Guatemala. Aunque isnakuna chay hawaqkuna chay análisis ruwaqkuna o profecía ruraqkuna paykuna niskarqaku. Colombiapim kanqaqa nispam nichkarqaku, pero mana Colombiapik karunchu, ¿no? Méxicowan chay Guatemala nisqan lindapi chaqay 7.4 wawqillaykuna manan 7.4 manaraq chaymanta registrokuna chayamuchkanraqchu wawqillaykuna pallaykuna haykaya wañun porque kay Venezuela taparik 7.2, 7.4 pasado, claro, iskay kutita rikaw chaymi más afectaron. Akpi 7.4 wañuykuna kachkanchu, kirisqakuna kachkanchu, chinkasakuna kachkanchu hayka edificios wichisqa chay mana yupay chayamuchkanraqchu.
Karunchu imaynaya chay manaq chayamuchkanraqchu riki wawqillaykuna pallaykuna. Pero suyachkanchik ojalá riki mana nishu kay Venezuela hina karunmanchu porque 7.4 Venezuela pipas apakurqa y ahora 7.4 México pipas y está pues ya chay igual nivel mi wawqillaykuna pallaykuna. Haykapin chay pachakuyo pasakuro hayna punchaw wawqillaykuna panchallaykuna. Incluso Marina de Guerra del Perú nichkan rikao kachkuaqmi riesgo de tsunami nisparikao kay Pacífico lawpi chay pasakunman kasqa kay Pacífico lawpi kay costa de Chiapas México chay lawpis pasakunman kasqa nispa nichkanku. Aunque kay Pacific Tsunami Warning Center chayñataq Centro Nacional de Alerta de Tsunamis paykuna riki rimarinku naspa hawanñam kachkanchik nispa pero manam chayamunqañachu porque ña kunankamaq chayamunmaña riki wawqillaykuna pani challaykuna 7.4 profundidad 10 kilómetros entre Chiapas Suchiate, Chiapas, México, nisqanpi chay nishu pachakuyo pasakurusqa riki wawqillaykuna pallaykuna hayna punchaw hasta lamar huchakunapas chay pachakuyo pasakusqan hora wak Méxicopi kaynatam lapukusqa wawqillaykuna churaykusuncha kaynatam lapukusqa nishu tayka metro yawaqqa siquiera 5 metros o 10 metros de ola. Chay taspisqan hora riki chay ola hayparunchu kay wasikunaman playapi kisay karqakupas kunan wak nortelapiq veranopim kachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna y chachu hayparurqapas no sé mana chaykuna riki registro chayamuchkanchu wawqillaykuna pallaykuna entonces suyana chay registrokunata rikao pero mana mas rimari kanchu único chay pachakuyo pasakusqallan riki wawqillaykuna pallaykuna kachkan willakuy. Bien, más rimari kay programa llanchikpi más rimari riki wawqillaykuna panichallaykuna. Chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna kay Chileman kaqlla kutisunchik aunque Chilemanta rimarunchikña kay fenómeno Niño nisqanmanta rikao. Chile pescaron riki accidente kay Santiago nisqanña capital Santiago de Chile nisqanpi empresas de transporte chay buskuna riki chocaron wawqillaykuna pallaykuna chocaruspan tuqyarusqaraq ruparusqaraq wawqillaykuna panichallaykuna enaspa nichkanku chaypi wañukuykarunmi chay wañukuqkunam kanman karqa posiblemente venezolanos nispa riki nin mana kaypi kanchu registro exacto hayka runaya wañukun hayka runaya kirisqa chay mana registro chayamunchu simplemente niwanchik riki accidentes pasakurunman kasqa wak Chilepi nispa riki wawqillaykuna panichallaykuna. Chayñata riki chaynallataq tukupananchikpaq wawqillaykuna pallaykuna tukupananchikpaq ña mundial riki tukupayninman chayaykuchkan ña mundial tukupayninman chayaykuchkan ña wawqillaykuna pallaykuna kay FIFA riki rimapayamuachkanchik kayta hasta o sea kunan wata kay pasaq wata chaysi último kasqa chullalla llaqtapa chay mundial organizaynin mayjinmi karqa Qatar 2022 o 24 chukarapis sapa tawa watami apakun kunan kachkanchik 26 24 22 chayrik puntataq Rusia rikao Rusiamanja incluso rirqaraqmi kay nanchikpas equipunchikpas chaymantaq kay Qatarman hamurqa chaymi último organizarqa wawqillaykuna pallaykuna chullalla llaqta y kunan watamanta aunque Estados Unidos llaman aparqaku pero iman pasakurun kay problemakuna kasqanraykumi que Estados Unidos manta quitarurqaku chaynon chay problema Estados Unidos mantam quitarurqaku hinaspa mejor Méxicopi y kunapi apakuchun Canadapi nispa nirqaku natinmi que tayta Donald Trump
reclamakururqa imaynama chaymanqa quykunki ninatinmi que ña aceptarqa kuña México ña aceptaron kuña Canadá imaynama quitarusunqa mejor ya kimsaykichik ña organizaychik nispa nikurqa chaynapim kay kimsa llaqtakunarik organizayki naspapas yapay con más partidokuna ña kachun nispa 32 partidos mantarika 46 partidos dicho claro participantes man yaparon rikao 32 le que carga puntataga Conanja más partido ñaricao, más 46. Chunka más taon, chunka es que no más tarachos. Ya paron. Chay con ahora Kim San Yachtat consolaron ricao, Estados Unidos tapas y natari que apaya jampas ni hispanico, Estados Unidos y chaynatari que Canadá, pi chaynata México piconan mundial rica FIFA mundial apacuchka. Pero chay pitakniri que ningao kay taita FIFA pikakuna kay hatar peri que jolgeta tarikurunko rexerunko porque chay apakunan pagriko aujriego no perego na nisio ta jolgeta paga y corjari que aujriego con paigo na kanko país petrolero chay petróleo jolgeta na tens konan chay jolgeta munaron que na ten konan mundial 2026 es mundial para los ricos jolgisa apakunapa punta kunataja hasta YouTube nisqankunapi hasta chay páginas kanri que todo chay páginas chaykunapi uyarikuaqmi o radiokunapi pues diferentes radiokunapi uyarikuaqmi repetición tarikao kunanqa prohibido chay repetición kuna oqllaykuna parigo prohibido repetikunqa kunatenga inmediatamente FIFA rike denuncian o cortachin rico oqllaykuna pallaykuna Conanja, Joligeos con ella en Javanam, claro, que hay Perú, pichos, mi canal 4, que repitichkan, y chay nayatagrique, chay cable, o cable deportivo peruano, chay que repitichkan, y chay nayatag, claro, chay canales internacionales deportivos, chay con la repitichkan, y chay nayatag, radio programas, chos, mi chay Perú, repitichkan, chay ya. Wakes con aja, manaña, monanco repetita, mana, prohibido repetir, waujilegon, plegon. Paganay que manachay que FIFA denunciado sonki. Yo ni chay Qatar nisqanta chay Rusia nisqanta chay mundial konata chayqa. Incluso repetir, incluso ñoqa pues repeticharqani riki kay nantakama a través de internet qamkuna pues qhawaychik ya nispa, pero kunanqa manaña wawqillaykuna palaykuna. Qhawayta munanki paganayki, paganayki. Claro, chay canal 4 y RPP nisqanpa manaña pagankiñachu, pero qam qhawayta munanki. Incluso paikuna pues repetición ya dañachos me parece mucho en vivo en directo yo no sé manejaban hecho pero claro cachcan ya grabas cachay página kuna pe jawa kuna allí para que waujilegon pelegona entonces China picay mundial liki kunan wata apakuron kimsa llaqtapi pero kunan apakun jari que tawatamanta kunan cachcan 2026 27 28 29 30 2030 apakunja mundial Kunanja kimsa continente piña y sohta llaqta piña. Sohtaña manaña kimsa llañacho. Super mundial kunan watari que gran mundial apagoy con que gran porque punta con ata llaqta chaya organiza ñaka atej man aterik organizarko. Kunanja kimsa llaqta pe más organización 2030 pañataxe sohta llaqta piña y kimsa continente pe maykuna papakunqa Europapi Africapi inaspa kay continente América nisqanpi mayqi llaqtakuna Europapi apakunqa riki sohta llaqaspaq imaynataq riki kimsa continente soy kayta nisaykichik España y Portugal chay península ibérica ninko chaypi apakunqa wawqillaykuna palaykuna kay Europapi chaynata riki kay Chimpanpi Marruecos o sea kay península ibérica nisqan chimpallanpi kachkan Marruecos claro la mar rocha chay mar Mediterráneo nisqan riki rakichkan y chayta pasaron que natenja kachkan Marruecos pero chayqa pertenecen a África maña anchaypi apakunqa un país africano Marruecos Chayanta kay continente América pis apakunqa kay Argentina y chay vecino taxa llaqtachakunawan. Kaynallaqa Peruman pas chayramunqachusmi 2034 paqa, posiblemente 2034
o chaypa jariki pero chaypa estadio kuna mejorana kaqayka estadio Ayacucho mundial chaskinap hinachu imaynaya porque kay mundial apakunapaq estadio kuna riki kanan achka runa yaykuq wawqillaykuna pallaykuna por ejemplo kay Huamangapi manami achka runa yaykuq kanchu rikaw wawqillaykuna pallaykuna entonces por ejemplo estadio, por ejemplo, con apacuchcan 16 estadios. 16 estadios, mamá le amchunca sota estadio. Y con haika estadio piñe apacón, haika runa miaikon, huk estadio manguaujeleikona pallaikona, 45.000 a 80.000 espectadores por partido. Por partido kunan kay 2016 con pallaykuna nishkanqa 16 estadios tiene capacidades oficiales entre 45.000 más taxanchi 45.000 hoknenchi 46.000 47.000 50.000 60.000 70.000 80.000 el último el más grande estadio entra 80.000 wawqillaykuna pallaykuna. Y hay carunas con participan más de 6 millones de espectadores. 6 millones de espectadores. Por ejemplo, Estadio Ciudad de México entra 80.000 personas. 80.824 changla, exactamente. Estadio Dallas, Estados Unidos, entra 70.000. Estadio Ángeles, 70.000. Estadio Kansas City, 69.000. Estadio Houston, en Estados Unidos, 68.000. Estadio Atlanta, 68.000. Estadio Miami, 64.000. Estadio Boston, 64.000. Estadio BC Plus Vancouver, Canadá, Canadá, 52.000. Estadio Monterrey de México, 51.000. Y Estadio Guadalajara, México, 46.464 espectadores. Estadio Oscurimap, Estadio Roachiposcan, Chaycaronata Yaikonga, porque Achcaronata Yaikoptenga es posible. Apacumania con Anja, Naconapsa, Copa América, Copa Sudamericano, incluso Mundial. Porque Lima pe cachcan estadios, si bien es cierto cachcan estadio monumental, estadio nacional. Pero uchu ichalla wawqillaykuna pallaykuna, uchu ichalla, mire que Lima estudia estadio Cheja. Por ejemplo, Estadio Nacional de Lima, 43.000 espectadores, pero más o menos, mundial apanampa, sí. A nivel mundial el más taxachan 45.000, ya 2.000 menos, ya creo que está bien. Estadio Nacional. Ahora Estadio Monumental, a ver, Jaika Runata Yaikon. Estadio Monumental, 80.000 espectadores, sí, está bien, se puede llevarse a cabo un mundial. Pero es que estadio ya, y cachcancho más estadio con acá en Perú, no, manachos mi cancho, Arquipape, no sé. Acá Puno, no se hay carona ya cogía, ¿ricao? Ayacucho, no se hay carona ya cogía, Canja, exactamente, Tocoro tengo porque avancé ya peras cachcan. Entonces, FIFA Mundial 2030, Nishans Apanga Koriki, contiene América, Pemaijin Yachtakuna, principalmente Argentina, Iskay Vecino Taxa Yachtachakunawan. Y Vecino Chayami Kachkan, Iskay Taxa Yachtachakuna, Uruguay, Paraguay, Nishan. Paikuna Yanapanga, Uruguay, Peric seguramente, unos 10 partidos, no sé, Haikaya, Paraguay, igual, Argentina principal, España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay, Chaipis, Apacunga, Kai, Super Mundial, Niscaña, Super Mundial 2030, Mamaya y Mama, Kakaipe, Vifalango, Nicachkan, Kai, Papichkan, España, España, Kai, Chaupichapkan, Portugal, Kai, Ñatagme, Marruecos, Cacay Piñata, Argentina, Uruguay, Paraguay. Está Uruguay, este es Paraguay. Ahí están los 6 banderines. Entonces, ya final ñachos me apacuchkan, cuarta de final piña ganim cachcara, con agañachos me tucupainim piña cachcan.
Pero kain apakonga con sohtallar también un super mundial 2030. Más fuerte ña konan mantaj. Chaype más rona yay conga, más holrika conga, FIFA más holrita gana conga. Pero es deporte para los ricos, konanga chaynatañam nimuchkan kay mundial organizakuna. Chaynata nichkan riki chay estadio pe kachkan chay estadio mundial chay organizasanko último riki partido entre España y Argentina. Chayriki apakon pajarin final o auxilagon palegona en el estadio Melif Stadium New Jersey nishan Estados Unidos 19 de julio pajarin domingo es gran final o auxilagon palegona maigenta ganaron a Argentina o España ganaron a Argentina ahí está entre Argentina y España chaychiki mundial apakon jariki Europa pe España umayenga kay na ñuqanchik lawa piñata kay con América piñata Argentina entonces chayman tupay kachisqaku awqillaykuwan palaykuna chay gras sintético kay estadio Melif estadio nisqanpi chayta rantikunqaku metro cuadrado un pedacito de pasto $450 un pedacito de pasto un pedacito taxa chayata chayta adorno chap apakonki kaypi miki final apakorgan, claro, eso es pues hacer dinero, desde $450 metro apacón que tienes que pagar ya tus $5,000, $10,000 pani chaya icona, así que ya viene ya gran final y se viene gran super mundial, super mundial manaña que konan inaña chawjile icona pani chaya icona. Chayna tariki chayna ya ripuchakunanchipañan que ya hora ganaron anchikña y hasta ya 9:25 de la noche. Entonces ripuchakunanchipaj seriki kay deporte man tarimas panchik pajarin nichkani kay Donald Trump. Claro, pajarin apakonga final. Hinatin chay pajarin ganajkunaman kay Donald Trump entreganja kay FIFA umalliqpiwan. FIFA umalliqpiwan kay iskayninkos entreganqaku awqillaykuna palaykuna chay copata Donald Trump que ña chayta corrinaykuna chaytami hikutakurqa ñuqa entregana nispami que reclamakurqa que quitaruptinku awqillaykuna palaykuna kusisqa kachkan naspari que mundial apakuchkan kay Estados Unidos pe chay últimos partidos y Argentina España que gran final pajarin awqillaykuna palaykuna seguramente libruna haqaraykunqa rikao y chay que Donald Trump wan chay Gianni Infantino chay nam kasqa chay FIFA umalliq chayna sutiyuq kasqa paykuna riki chay entreganqaku premio tawawqillaykuna palaykuna haykapi entreganqaku ina pajarinllachu chay tukuykuptillanchu chay minchantinñachu ina pajarinllachusmi chay deporte tukuykunqa hinasten kama rikao primer lugar, segundo lugar, tercer lugar a propósito metaj ganaron mana chayta qhawchaykushanchikraqchu bueno chaynaqa wawqillaykuna palaykuna ripuchakunchik tukupachanchik ña nos pajarinñachik final tokoron ñam nisparki rimarichkasunchik ripukullanchik wawqillaykuna palaykuna Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa